United Democratic Party jongka Maukerwat Circle mentakis ngi kalayo yakinongkit kam betumai hagaba u President jongka UDP Southwest Kasil District uba Piyush Marweny ula penskemeki. Haganigis ngi uba Piyush Marweny ula yo ban penskemeki kinongkit kam jongki rangba jongka Women's Wing bat kumju ru kinongkit kam jongki samla. Kinongkit kam jongki rangba kilong u President ba Shine Korlang Nongsit ba Secretary ba SK Butna. Kinongkit kam jongki long kemipan kilong ka Presiden ka kong Shidalin Marngar ba Secretary ka kong Lucy Dora Langkhoy. Kat ba kinongkit kam jongki samla lajit Presiden ya uba 11 San Wanyang ba Secretary ya uba lumlang kharleng do. Ya ke jengelang la penlong hapo Community Hall Maukerwan hak ba uba Anvil Lengdo Chief Advisor jongka UDP Maukerwan Circle ula penya ya ke jengelang. Umdeshu tang hapo ka khasi jentia ka jungi. Umdeshu tang hari boy, umdeshu tang jentia hills, tang west kasil, tang southwest hills, southwest ka jungi. Hendrei wat siapo rirung garuru. Nayo ya ka kubor pa ka pati ka jungi hang tairu kala suthit pha. Tengi ju pa bum kinongelam. Syaki pejbak borok kejelah ba ailang lem ini hak ni ka arpulai ailang lem ini sitem phit sapek ke kebanlong hadir ka arpulai mala kapor kadang tami ya kecik ketok ya ka parti dulu ba ka puswa election kali ka kecik ketok ba ka parti dulu kapadai punta kapati rilum kapat ikut tang hapo khana para kata kaji keto haman lak election kipun kaji keto ki isu yang ki parti rilum hendrei PE mo ha kani katam kapamenta yo pa kapati rilum kamju ne angno kapashu berklaim ye soka berklaim umne kutai Hendrei ha kali katam kapamenta sangsnem kapane kani ka sorkar kani ka jingskham jauh ka parti dulu di bol ki jigetho kumagong ta shwa election agni ki por ki bansawan Hendrei na kali ka junga kepat ya kini syabaro kinongilam syabaro kinong kesyan joka parti UDP kijungi aimat dan sisin ya ke parti kijungi pinang kidon kibat tentu pasipun keke bon kipa iklan surum seneng Hendrei umpat highlight ini hakapultan tanah kini kapor na HCM Lengbang kipipa kilai ya kini kiseng kipamik kapor rito kum kaseng kongres kabani lakut hakini kejelan jungi ngengai kaseng BJP ru kapala bersuthit hakini kejelan jungi bat ngai bak kipipa hakini katem kepamenta kipai kumat syaka parti rulum kata kadai kapati UDP kejungi nggak tentu beri yang tepat ba wat ingat WhatsApp ya keno kajing pensoi na kanta kajopi kajing ketok jom kiwei parti kajing penimi isu jom kiwei parti babi yang majom kanong dem but nutrition ham ban penjok dan burung how news nem kerja mulai desa sisin suara pengancam ngakit bok yang ya dinongelam kiba ngila penskam mene balemba kacingam nanti kejopi lagi ramba kilong kami isama but ngakit po kerja group bapinyo ya kemer kebasyat kebaklan ben
mana pen nantrai rem yang kapati kejongi dengan kitbok dirben nampak kejumpi pen kitbok dirben ba kapati yuripi jongi apo makwa ngirpoy ben syakatong tang lagi ni kitin kulai sibon kulai satu hakabo hakabo hakabo